Hey guys, okay, tuna YouTube video thar kana nele toa tuna kan video mani random pon video mai the mi hi Sunday cleaning kan ti trumania kele ngurale arefan kan ti faya hunam chalo pang lelo ka long tu sena kan vacuum man ki ka client jing mi pakat city mun min man tir thilpal ta min man tir nia chunga kan lom takaseta vacuum hi chabon top ni mai mo hi fai den tuk ngai nam lo he nu hi zon me barong kol te po khan like gym hi engting e how wa fai ve ang chi vibes khai khrem man pe naman uang po ni chuang lovin hey a thada tuk tak tak ni chu workout pan chan mai ngura ba smile zoi chan da na ni hian kan workout hi pull day angin kan kalta masaberin lat pull down a hian wide grip apo pronated grip pang kan mangta lights camera action on ti zoi ni kha pronated grip kan mangta mi hian atang puin set thum tanga set li hi ka kal thina chumi ya chuan ka aim da na chuan atira warm up sets kha chu lo chair te lo taila working sets kha set li ang khan ka set li emo set thum ang khan ka kalta failure vekian kal sha ka tum thin ta tam point mai the ma se I tunaya ka approach dan pakhat ka approach dan thar ni ta workout ahen warm up sets chair te lovin first working set atang khan heaviest ang khan ka chanta then kan bom hian spot po ka tok lama chuan ngai nge ta ari tamori lo mo spot hi chu essential veta chan chu bodybuilding angat phe chuan kan concentric movement mo hemi kan pull down na movement hi kan fail to no here kan eccentric hemi a chawle lampang a negative side kan ti mai hi hemi a hian hey energy reserve silo da tam thin ta hian spot changkai ve na chi anita chuan kan soi le tur pakhada chuan lifting straps hi pull day big a hian ka mang sia hei thenka chan iwa han chuti khati an palover ti te pohan saya dinge straps te han ti te pohan ma se bodybuilding a tangkai ve na em pakhat chu kan back hi a muscle hi a fail ma hian kan forearm hi a fail tlang pui thin ta ti la kan soi so lam lo mihring kai nang lo ta chen chu ama kan sport ti thin van te mo kan tho emo engei pian pui te pon yang chu forearm chak sa shim te nom ta tinga khan enge mammo lo nga in ngai te pokan om the ma se mi hi chu ke ma chon ka suggest ta lifting straps ma hi chu chan chu kan forearm a kan enge kan tension back to rong kha man ngai ru tuk lo de ha kan back a kan focus big theta ba ka mind muscle connection a hian min pui big ta hemi straps man hian tu ka fuck fel em pakhatania back workout big hi han soi zel donila atlang puin chen kha chu enge kan structure azir den ka back hi ka let's alang lai thelo ti te bokono me the chen chu ka back hi thickness hi ka progress lai thelo ma ka son lai thelo ti te bokono me the kata kan she tur pakhat chu workout kan start hian a first exercise hi hey angai reng tur ni khello ani chumo endinan legging body parts kan neya khami hatan kan du dawani phei chuan khami kha ti masakha apoi lem no ta endinan pull day ti wanga masabera ne kan shet lar thinang chuan deadlift le ringot ang ti te kha apoi mo ber khelo ta ma se endinan sport ten ang lawa powerlifting ti te strength lam ngor training ti te rom zon hami te kha compound movement ti masak te kha lo poi lo zok ta ma se dinan bodybuilding a de chuan tian kan weakness ha tir lama kan thanga lai kan fresh lai de kan focus ila atha tlang pui ta suggestive ze zok ta ti kan dinan
ka let's see apply lo ti chuan tinan pull down emo khami pull down variation emo pull up vel den han chan tai la emo row a po nia let's focus begin a row thei thawa ama row chu row hi chuan thickness lam hi a target nem vel big ta kan arm row kan soi chuan khami kan grip azir khan kan grip le kan arm angle azir khan kan muscle hit kha dang vele de thei ta antinan barbell row ang da han mi thla ta ngila pronated emo supinated grip ni ta se supinated kan ti chu underhand grip kha tiang ha ni ta hemi kan kut pha chungna pang hoi zo ang kha ni ta pronated kan ti chuan kan kut pha noina pang hoi zo ang kha ni ta overhand an tiang ha overhand le underhand kan ti hian khamia kan row khan kan kan arm angle kha achieve ta kan zak angle kan soi ka zak kan zak angle ka soi na kha lomi thla ta mai wala achieve ta kha khan let's focus nan pa ka nia kan erector step po thok vek ta kan lower back hangin erector spine ti te achang phei zon kan lo shrug pa da thina mid traps ti da po kal vel thin thau ta kan radials thlang ta pona kal ta khami biga kha chuan ne ma se thickness lampang hi target nem vele a khami kan pakhat le chuan kan arm angle thau kan zakha akka zawa kan row khan kan radials te focus nem le big ta kan mid trap sang chi tamo khami kha session vele poimo a endinan azakka sa chia kan pull le kan zo vek kha chuan hei trafal big kha kan upper back kha ni dona kan lower back kha a lagging body part kha ni vele thei tho ta back khoi ro po khan kami kha mani inchi vele te kha tha maga bodybuilding perspective ang ngora kan kal don ni chuan hey symmetry te poimo ba ka fully developed physique kan du ta afaya tharwal vek thabi kom lo mo nia thabi lai te chu kan nei thei te me mai chan chu machine genetics te nang lawa ke kamala lian big upper thangmo ti te pokhania thirom theve ka ne ma se khata khan kan du ber tur chu fully equally developed ani chu so iswa para ma she thiam la kami ha kan ember chunita pull de ni nangin khami back workout han le lokela tuna kan ti mek let pull down ang ate po hian du dan le feel dan hi nang lo ma se tlang puin pronated grip wide grip anga hi chuan wide grip an ti wanga zaw lu tu khanga ro ta a little bit over shoulder width hini thei se kan dar aya zaw shet hian gripira tu sam ber chunita kan zaw le lu tu wang khan kan let's culture kan let's kha hlai le zol big don tin lampang khan chong la ta khata khan poima ma sa chuan width lampang hlai lampang ha kan du chuan tira kan focus tu chu progressive overload pokhania progressive overload kan ti khan om sia chuan tuna kan weight manjat kha 10 reps thei tai la kami kha 12 reps emo kan tumanga 15 la thleng mate chon chumi nuwa weight kan up lenga kami kan weight up na kha 10 reps wel te ma kan tum lenga 12 reps 15 reps tiang khan mani progress kha kartin ang khan in chui vel tu nia workout session tin ang ten kha apoi mo per zo chu ne nutrition chu soitel lo tari ro lo workout based lam ngor ni tawa kami kha apoi mo ber na pakha chu ne chon kan form hi nia strict overenti thei chon nia thaber ta ma ro chu chang don hey strength kan focus du pe chon heavy de ten kal chang te kan nei ta khata khan and then a few quality reps can chow down thei ni chuan thata maybe 6 reps pangai de kan thei chuan poilo ta top lama de chuan body language chu a om lo thei lo thin ta
kami body language ama wang khan ithil ti kha awak don remo thok don lo ti lam ni lawin nia a form strict lo tuan a kal lo tur tur te a tang lo tur tur te lo tang ve thin ta ma se kha kha secondary masalang kha lo ngai tang la a main muscle ha failure ithen pui du wang le itran na tu wanga muscle dang incorporate kha chu hei injury te li ton lawa a form a chele lu tuk te ni lo chuan poi lawanga lo ngai tang ila pakhale chuan workout shim chu nia enjoy tum hi poimo chak kan tume mo na kan tume mo fit kan tume mo poni se tira mani enjoy dan te hian ankal photira nuwa hian consistency keep te ola nia thorim te po angai ti te po kan she like all those things soi lo mega kan she lu tuk ve ka kan she ne hle lu effect to zo ka angai poimo azon ema ron lang zuai poimo ya pakata zon simplicity is key kan tiang de kan a simple thing berin kan workout te po lo program thiamila khatat workout program thar tangkang like thian ti ngai ti hian pull down dan ti thar bench dan ti thar chi da khat ti lo wila sham let's follow the basics, let's keep it simple. That's where the magic lies. That's where the work is really needed to be done. Mo kami akan in focus shamila progress po muwa ola tak po ola in injero po also ka chuan soi no kan mi ngai sante ti mayang hemi bodybuilding lampang hemi content ayan and anila they always focus on the basics diet po diet chachi lu tuk khobela diet thaberan zong tenga lampang khani lagin body weight milan protein requirements carbs fats te kami meals zelan ti avante meals apo solid meals pa ngai real solid foods and nature advang te a tiang khang thei ten ya workout apo hey workout tan special tu kan zong ni lawin na basics a khan chakan tuma ma som tuma khata anti chau zel wanga tiang ran thleng te hi ne khami kha ngai sana chai kan se to thin si lawa thil trending anga piang hi follow kan tum le ron zel hi chu thalo ta nia trending han di po hian thazonga trending follow de pong ta tu na nga te po tu lai ang te lo soi kai ta lo la 2024 teni toa tun ma gym kal le tun lai ti me le tun lai nga gym kal hang compare zone kan tam hlei to em ta ni zum ba ka kan ngai sang thiama fitness te health te man in luk na chan te kan she mi ro hi jul alomom ka ti em ma pakhala chon ne trainer ka ne khami kha karon soiva khan keima field chawani poi de methe ema wata laklo thin ve chon khamia khan nya keima field ne isoi khami chakhoi so poi de methe ma se as far as mental health goes physical health pohi it goes in par with each other mo akal kop katilo theilawa chanchu healthy body leads to healthy mind leads to healthy body ani lang khan so you gotta keep both of them in track and maintain good health in both of them mo tuna next exercise akal taila tuna ema row antiang hi thickness a build thona in let's focus ni ta chanchu a arm angle ka a wide la ta close to the body ta tu na tiang so kami a wide chat tiang khan a focus kan thlak lek ta tu na ema kut ron da sanang khan dar zona de data se shoulder han de rear delts focus tu na pong ka rear delts focus ang khani don ta tu na pong su chu let's focus ta roll down khani ta ma se hemi movement a po hian chi ta chi sang yom vele thawa rid dau
po thei na technique ti mai ang tiang deuh khamo tle ma shrak pa da han po niaro ni nang khan chette tal du kan shrak lo thei lo ta horizontally mo vertically ang poni ta se ta khan tu na ka po son tem so na kal don thau ta ma se keeping the elbow close to the body and pulling the handle close to the belly button ka let's focus ta kan po thei dan chunita pakhat le chuan soi son thungi loila hnung lama ron on le ta hlekila han kan trap sakal na tel te don na angle zel khan khami anga kha apoi mo ve em pakhat chu kan focus kan khoi tung kha athak ve effect thei ta chatia karon on hlek hlekin mu dana son ron on ta chiam ta la traps ra kal na don duk ta ni khami ya kan khami swaying kha minimize sham tur ne a thei chon khami khan minimize thei lo ani chuan a rit lutuk ti na ni mai simple lo sei don a rit lutuka a weight kha a reasonable amount drop angai ti na ni mai chuan tu na khan ema po ri nai lo rit dawa drop a chuan rota close to the body do I chuan a strict lutuk form a hen ma se yes it works chuan raw b ka hian hemi raw hi nge a chi dang pon thei thau ta machine om lo chuan ti bar hongin chota barbell le lam kha bangkil ve la mo kan da chuan le lam han plate kan do ta so mi handle thau so bang son bent over raw ang khang kan rotate ta hemia machine azia ve chan pakata chuan kong po hek tho hek chu machine sta polo mar ga chin tho ma se bent over a kha chuan machine lawa freeway changa kan ti anga kha chuan against gravity ni ba ka khan we dina min po thak po wang khan seat te om lawa hen tu te om lawa wang khan kong kha arim big ta ma an erector spine ten nen zong khan we hold kan tua khami kha nge attaching big fail na pakhanita tu na ngura pong so kan munga so sway pa de hekta ka ari to de hek le tiang na ma ka chuan all big ta ai atira chuan strict de win ti tung sham shamela strict da 100% reng tu thei do lo top lama ka chuan form ha strict lo do nge ta khan spotter te ni lo chuan response the poka han la she la vila kai trying to get the most out of the working set more first set up chumizat lek reps to katia next set atan kan reserve tiang kha nei lo tlang puya then asoi chinang deuh khan kan set ti apiang kha a next set atan reserve om lo se khami kan set ti kha failure top khot tumila a traber getting the most out of that single working set ang khan kal zelila traber ti amo nia kha ani jo an rei to ti vete outdated to ti po me the ma se an ne tak po ni via set khat na kan first set kha hey ha etia ka soyang 80% dawa kan ti zon a next set nen hana a hek poi chho vek to ta kan tira failure kha em ha lela set dang kan tire do ni pon failure thau set dang tire do ni pon failure thau kha en se la ta kan muscle building dan chuan a thaber chuan ka share an result te ni lo chuan thil dang lo soi lok don la pull day kan ti hian chen khat chu deadlift zia te nuam kan te hai kan muscle feel dan te nang lawa chen khat chu deadlift lo chuan workout nuam lo ka muscles ka activate the then te kha chu ne machine te nang lawa bodybuilder a bo deadlift chin lo te ponam thoma se physique build turin thil compulsory care ani lo ti ha karon sei ve lok to ne kan erectors te po challenge se ta kan lower back te
chu baka secondary muscles angin kal tam tak da pom the hamstrings glutes like traps forearm theng point mo kal tam ta dig lo da han tan pace one triceps te po kan lo tang ve tho ta deadlift na po ran uang ve le che ju ila tiang te hai da e soi tum ber zo ka chuan chen kha chu ka deadlift lovin ka back ka feel lo ka back a sil lo tan ti da kha thil ni thei pakha da chuan an deadlift khan form dik dawin thadawin pa ngai dawin an workout a an working sets vela te a working muscle khami kan erector sweat akal tha khami sil kha an back sil lang khan an ngai ta khami tel lo po khan back pum pui kha ti sore thei tho ta le lokin soreness kha progress ti na ni khel lo ron soi chuan khami sil kha e akal lang khan an ngai ta ma se kan back hi kan hre tu chu muscle group lian ani ta asil don le ange a work that don jon e workload hi a zo ta ka soim workload a zo ka tiam je chu give it that much amount of work to put a door zo thawang tiang da khan mo that if pot hil ha thang tu ka de cns song that fright vek za ta energy zero pop thai da ai ji chung po khan e taksa khan zo thawang chu ni ta ta ka soi tu zo ka chuan khami telo po khan kan exercise ti pull down row ti te straight arm pull down single arm row ti thang pun dumbbell row ti thang pun kan back kha taxing dawin a workout thei tho ka ti na ni chu back workout kan soi sa a secondary muscle soi tel tro la secondary muscle anga hi chuan biceps hi ni mai ta biceps a hian exercise hi pani vertical khoi tel thin da pull dai bi ka yan back exercise tak hi chu tlang puin row chi ni ta po chuan hei low row ang chi high row ang chi ania pull down a po variation pani ang hian ka ti thin ta ani lo chuan row pakhat chawin emo pull down pakhat chawin tiang ta hang ka thlak thin ta biceps chu thei sam chuan pani ang ten ka ta ani lo le hei super set ang te pon ka kal thin ta ka kanon soitel lawa biceps big hi lo soi chiang le donang biceps kan soi don chuan han soi fia zoi la biceps hi ahead hi pathum biceps brachialis brachioradialis ang hian an then ta biceps brachii kan ti hian a long head le short head na khanita brachioradialis hi chu hemi kan forearm in zo thangna hammer curl ve kan tia lai kan muscle kallai akhanita thiam dan tur chuan short head kan ti chu te kan biceps kan ena kan taksa lam thai zok hi short head khanita so kan taksa thlat lam pang zok hi a long head khani le ta bicep brachialis kan ti hi a toy a muscle hi a insertion hi a toy ta hemi kan upper arm a bone a chan ve a chau hian a insert ta hemi hi kan bicep curl velte reverse curl te pokal thau ta biceps a hian exercise lampang a soi don ta la hemi standing dumbbell curl supinated kan tiang chi palms facing upwards mo tiang ate hian kan biceps brachii hi akal na sa perta adang kha akal lo tiang lavin hei hing mo china chuan bicep muscle group ni wang han akal chin chu lo om ve ta ma se tiang ang chi standing dumbbell curl supinated chu palms facing upwards tiang te barbell upon it thau palms facing upwards ang chi akan supinated grip akan biceps brachii kha kala sa perta brachii chu short head le long head kan ti do kha chuan reverse curls kan ti hian hemi palms facing downwards pronated grip pull down kan tia khami wide grip a kan grip ang kan soyang kha khami grip a
bicep curl kan ti chuan dumbbell pawh lo ni se bar hian ti tlang pui ta chan chu fix ani wang ul sam zawk ta dumbbell anga hi chuan forcefully a kan wrist twist anga wang hian awkward ve thin ta easy bar anga te straight bar ate hian ti osam ta tianga hian kan brachialis like ha kan sabak ta brachioradialis po akal thau kal chu ma se brachialis ha kan sa kan ta hammer curls so le dan ta machine a po thei ta ro pa te hammer curl po thea ke ba te chuan dumbbell pon thea ke ma bi ka chuan dumbbell hi prefer zo ka ti tlang pa ya free weights movement hi nuam ka ti wang te pon yang tiang zo preference te pon ang lawa feel dan ha poi mo vele ta chuan hammer curls a khan brachioradialis akal nasalai ber activation nasalai ber nia brachialis te bicep brachii te po akal tho ma se brachioradialis akal na sa ber lai ni chu come on ball
patient der var. Ja. Come on. David, right? Caccia bedone ko plomo. Kato e sono vele caccia bedone. Stacco però.
Jerry di nuovo, Jerry di nuovo. Sicuri. Bravo.
không không flex rock Okay, workout kan lo tu tok to do na chumi chu hun lam changa mang le lo kala thil sore zoi zoi la tuna kan YouTube video ron se mang hi explanation video ti mai ang hai workout pa thil soi fia mo kan workout dan te kan form exercises techniques te tian chi poi ron ti zo kan tum to nga hemi kan ron tireng thei don chong lo na in ron ti fo kon tu manga hai free tips and advice ang hamo mamote mang changkai thei te kan lo takin ti kan ron ti zeu anga chumi pi alama chuan ke ma hi certified personal trainer le certified nutritionist ke level chokania one-on-one PT mo one-on-one care po guidance zu inam chuan kabiak thei renga ka Instagram handle betterx coaching akan kabiak thei renga kami ka bio sa khan form te kada form ka in fill pe lo point DM ang zong ta pun kabiak thei reng dona workout program le diet chart te po tom te pe siam sak thei reng ni ti ko soi rang le zoi zoi ya and also kan YouTube videos te mi lo like share subscribe sak thil vai lam to ron soi da please continue to do so and thank you for your kindness. More incoming. Thank you guys.